Nadayon na gid mi og anhin ni partner guys, sa sige na ko plano naabot ra jud mi dining dapita. Bisan pa man og nangasaag na mi guys, wala man gud mi makatuod dinhi kay first time lagi namo. Nasaag mi guys, nalapas mi dito sa katong naay tulay jud. Nibalik na pud mi sa agi guys. Kutob sanay maagian namo ni partner sa daplin sa kalsada guys nga maglakaw amo dayon pangutan-on. Mangutana jud mi og siguro guys kay aron dili na jud mi mga saag malapas. Dito ra pud din ako nahibaw-an sa TikTok guys nga nay nagpost ani ni comment dayon ko dito kay ganahan kayo ko ani mga swaki dinhi. Labi na nga naara day sa liluan. Nangutana jud ko ato kung unsang orasa sila dinhi mag-display unsang adlaw. Ug mayo gani guys nga ni-reply pud to siya guys, napansin niya ang ako ang pag-comment. Pagkaibalo na ko ako plano-plano dayon unya wala man gyapon na ako na dayon ang plano ana guys pagka ugma pagkasunod adlaw sunod buwan. Taud-taud pa jud guys. Ug mo na ning adlaw nga amo ang giari ni partner timing kayo nga Sunday nga wala siya duty. Pag-ari na mo guys kinaudtuhan na lagi mi hayag nakaayo dot lagi iari diri enta di ay kung nakasayo pa jud kan mga alas 5 or kanang mogikan bitaw kag mga alas 4 sa kadlawon kay mobiyahe pa kagamay unya pag-abot nimo dinhi ngit pa ba makaplaster pa ka unya pwede pa ka makaligo sa dagat pero okay ra kayo guys kay pag-ari na mo na pagyapon mi naabtan na pay mga namaligya paghihapon wala pa nahutdan jud. Pagkaman ako og lantaw-lantaw sa mga tawo guys na marites ko gamay nagpalit tayon ko isa ka plastic nga balig 100. Gipahula marami ni ate og payong guys kay init-init na lagi naaman mi sa tunga-tunga. Ang uban ani na adjud dito sa hunasan guys sa unahan. Nakaurot na kog mga pila ka buok kung na panahatag ni ate ang payong guys pero okay ra kaayo. Dili na unta mi maglamisa pa guys kay mahal-mahal 150. Kay mangyakan na lang lagi unta mi sa balas nga wala pa mi nakadala og happy. Pero nara pa jud uban nga nagyaka ra guys nara sa balas. Mas nindot bitaw to kung naadjud kay dala nga kanang happy ning guys kay pwede ra jud ka mayaka sa balas. Kunya guys dili lang kay swaki lang ang imo ang pwedeng mapalitin hinapod sila yung mga lato. Ay bumaya ko sa lato kidagko kayo nga pagkalato niya dili pud mo sugod si partner mao nga swaki na lang pud ang ako adjong gitarget. Gawas aning mga swaki lato napod sila yung mga saang nga mo ang nakita guys line nga mga kinhason. Napod ko nakita nga nagsumba og talaba guys wa ka ba og dito nila gipalit basin diri ra po. Dili pud kayo ka magsumba din he guys. Partner day wala siya ni kaon din he guys ako ray ni kaon nato og nakahurot kog mga pitora ka buok nga swaki. Pitora kong hirot guys kay init na jud kaayo wala na mi kagwanta nang wala na mi pagkahuman pero mabalik ra mi diri pohon guys ug makalugar kanang makaandam na jud unya syempre kanang magikan jud tawag sayo kanang mga alas 4 sa kadlaw nindot na kay nay biyahe medyo may pagkasudlunon jud hinunay siya dining dapita. Ug kinsa toy ampay jud kayo mukahon ning swaki hala ari na mo dinhi sa bunbun katarman laluan guys nani sila dinhi sa Sunday buntag mas nindot kung mugikan mo og sayo-sayo jud pag-abot na mo dinhi alas 7 kapin na ni siya guys unya gawas mi mga alas 9 na kapin kay wala man lagi nako nahurot guys gidala na ko ni ang uban unya ako ang gihatag sa kong maguwang puhon mo balik raw niya mi dinhi guys puhon lang jud. Ug mao ra to guys, thank you for watching.